Tala Fou o tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O le tangata sa hanga ia ni masea upenga na whanai leo i whafuane se ofisa whafo mai i New South Wales mo whaamaunia mai wa maliu. O Alexander Stewart Pinnock e tolus whātau sanga na nga ia le Medical Centre lea i naura le asona nafi li putia na le fia a o whaapsanga i masefo mai mai ia whaailoa ni ai masefana. Na wala awane leo le mataupu ma whai aifeuta na inga ma lea tangata mo se umi toi titi lua i tūlā. Na mawhai na sosora ese mai tangata e toa whāsa i eitutonu le wharamai lea i lea taimi a o whai aifeuta na inga lea li lea ma leo li putia na nga iane ai pino ki whafo le wharamai ai le i fia si ni mane i leo. Pai mai sa whaalala ane lana whana i leo ma ngā ioi ai loa ma malo le malo whana i nai ma liwa i lawa i lea no whanga. Ta ue li pote le iei ni tala anga soltu la fono leo wa maliu peita ai sa iloa lawa i leo o na unisi o wha le tonu tau le mafo fau ma le soifua malaloina sa afi ai. O supermarketi te tele i Ausetalia walongo ina e le malo o lo o latou mata i tuwina le mau walunga o le tau ua iei o loa ma ua sa ilia nei e le whainga malo Albanese ni wha ama venga mo le tau o le soifuanga. Wa whaamaunia mai le basa nei le pālemia o le saavea mua ma whaipula le Labour, Greg Emerson, o le a whaururu i le review po le iloilonga a le Food and Grocery Code of Conduct. O whailo fo i le pālemia wa ngā lue nei le māloma le ACC, le Australian Consumer Commission, i le sa i lia o pisi nisi o lo so ona whao ngā se le mālosi, e ara i le si tia maualunga o le tau o loa. O le tele le mau whaasea e whaatau le mta upile nei, o whaitio i nai supermarketi te tele, i le taunga tau o loa lo tutongi e tangata whaatau, ai titi tupe o lo lato tutongi ina i le au whai whaatoanga. Wa amata nei la le iloilonga i le teminei e wha mai a iai uni. Wa lipatia la ABC e to olua li iwa pueina leo o no se tau pulepulenga e wha ao leoti i ni ali pepese e to o wha mai Western Sydney le kulupu e wha ingo le 1-4 o se rap group. O whamtalanga leo whata ue nai o li i to olua o pueina i eilo la sootanga i se kulupu solutu la fono Crime Syndicate a sa wha kon karate fo i wha ao leoti ma ave wha mahalo sia nisi mai i si kengi. Wata uele li poti o whamtalanga mai leo le lato so esuenga i kulupu solutu la fono wha malo mai le panona o whata ua ina i leo no lato i loa ai nisi o fuafuanga e whasioti le au pepese lea mai Mount Druitt. O le 1-4 sa hao fia i se whapitoa le Netflix i le tausanga taluai e whamaile li poti e le ini whamtalanga o ta uai e a fia se sui o le 1-4 ini ngā yoinga whaasolutu la fono. O le tai awa na leilana o sofa ia leo se whale Western Sydney ma pu e ali e to lua ono ma lua sepulu tausanga le mātutua. O ta ua le ABC o sui le au whaipese le 1-4 e au fia i Spencer Mangalongo, Jerome Misa ma Pio Misa. O tusi whalau mai a pani ma Singapore leo wa pito ilunga i le whaatulangana o tusi whalau au pito siri li lalulangi mo whemalanga inga mo le tausanga le nei luafilu suwha ia ma le whaamaunga fo i mai tausanga e 5 taluai. Wa 5 tausanga o iei pia lava le to lua le pito ilunga o le nei lisi whaatasei mai sia tunu e pe o Ferrani, Siamani, Italia ma Spain. E se lau i vaspul wha tunu e mawhaiona malanga i tusi whalau ia e au noa mana o mio se visa. O le wha moe nei e tu whaatasia le Henley Passport Index i tausanga taitasi mai whaangaio ia mai tona. O New Zealand ma Ausetalia o lo liputia o lo iai i le tūlanga ono. Ma le tala muri wa tāpunia vaenga o se tasi o matawhanga tele i Tasmania ina waria e liputia o le siama le E. coli o mawai. O ta ua le 7 News se whaatanunga mai le kansola le whaitua la Troby i le itu i mātua Tasmania o maua isu enga o maua lunga leo whai o siama le E. coli i le sua vai. Whaamanino fo i le kansol o tāpunia loa lava le matawhanga i le teminei a o whaia nisi su enga matau mawhainga e whaamamale no fuanga. O ta ua le pulenu o la Troby o Peter Freshney o le whaamua e le saunga le muma soifua maloloino tangata o le community mai au na sila fia o le siama o le E. coli e ono mafuai nisi o ngase e pe o le diarrhea ma le food poisoning e me se ngase tu ngā e pe o le pneumonia. E mawhai ona pepesi le siama i le sota inga i tau mafa po le sami ia po i lato fo i ngase. O tala nā le video Samoa mo le nei fo i a stofi mai Ausetalia, veiloa i a tai hao i sesi wha poponga soifua.